Пригородный дагы достор. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүн 28 декабрь 2024 жыл. Чүй облусу Бишкек шаары Пригородный мал базарындабыз. Бул жерде азыр музоолор тартып келдик, 3 эле штук турат. Бул чыгарылышта достор 1 жашка чейинки эркек ургач торпоктор тартып көргөзөм. Сиздер только лайкты басып колдойсуздар, каналга каталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48. Видеодо ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз достор. Биз мындан баштадык. Швейц торпоктордон 35-40 дедиңизби аларда? Булар эркек бургачыбы? 35-45. 35-45. Булар канча айлыктар? 2 айлык 3 айлык швейцтер. 2 ай 3 ай швейцтер. Американ капалары. Булар эркек бургачы? Бургачы. Экөө тең бургач, Молочный направление. Молочный направление дейт. Бу американ кач? 7 ай болду. 7 айлык. Бул канча? 60 60 миң. миң сом. Бул канча берди? Базар баа берди, сурадым. Берода 55. 55 берода да. Жакшы. Бул американка деген порода экен, 7 айлык. Баасы 60 миң сом. Номер калтырып кетиңиз. 703 0703 28 15 22. 15 22. Достор чаласыздар мына. Бургач торпоктор керек болсо. Ассаламу алейкум. 45'ten kuruk. Булар 45тен канча айлыктар булар? 10 aylıklar, 10-11. 10-11. Бургачыларбы? Burgaçı. 45тен дейт, круг. 10 айлыктар. Кайсы сатылды? Канча сурайсыз эже? 50 миң дейт. Швейц окшойт. Кайсы соода болот? Тарт, мына сакалчаны тарт, мына сакалчаны. Өтө бийган адам бул. Бул канча сурап атат? Кайсыны? 52ден дейт, үчөөнү. Үчөө 52. Үчөөнү 52ге болсо берем. Эркектер, а? Эркектер. Эркек. Канчадан берип атат аны жигит? 51ден берип атат. 51ден. Мына. Үч торпок. Verin ağa. Эртең менин содага бериңиз. Бул экөө 105. Экөө тең эркек экен, а? Же оргач экен. Онсу эркек. Иә. Мен тартпа дейт. Мени көрүп жаман болдум өзүм көрүп. Канча экен бу? 39 миң. Эркек экен. 39 миң дейт. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бу торпоктор канчадан? 35'ten 45'e çevir. 35'ten 45'e çeyин. Kança aylıklar? Ayını 5 ay, 4 ay, 6 ay yakında. 4, 5, 6, 7 aylıklar. 7 ay. Erkek burgaçlar. Burgaç 4 başına. 35'ten 45'e çeyinler. Siz kança hazırlaysınız eke? Soru da var. 42. Bu çok? Çok. Çok uçka. Bu Çok da? Erkek torpaq ekan 42 ming deydi. А сколько месяцев? Месяц? А? Я даже не знаю. Bilbeyim deydi даже. Где-то 4, да? Точно bilbeyim deydi. O erkek torpaq qancha? 53 ming. 4-5 aylıqlar. Hadi 6 ay olub qolgan. Bu torpaqlar qanchadan? Pazar ağlamı. O. Жақсы. 43'ten de o da. 40'tan beri bende. 43'ten 40'tan berbe de 43 mingden mı? Erkek torpaqlar. Bu ala kunacım mı? Urgaç mı? Urgaç. Kunaç. Kança bu? 45 mi? Bu 45 mi? 6-7 aylık. Kanca ekan bul buqa? 80 ming.
Жашы қандай? 8 айлық, 80 мың. 8 айлық торпақ дейді. 80 мың сом. Қанша айка бұл торпақ? 65 мың. Бетта бір жашқа жақындап қалған. Bu Bilgis aralaşka değil mi? Kança bulursun? 65 mi? Bu kança aylık hem? 4 ay. Erkek ha? 4 aylık değil mi? Erkek. Bilgis. Kunağacın kança bu? 75. Bunun yaşı kanday? Paltaraşka ekan. 75 mi? Tak. Şunday bağlar. Bu Angus kanca ekan? 51. 55 mi? Kapkara tokol ekan, Angus dedim ben. Toşnasını bilmedim yok. Angus. Bu torpak kanca? 47. Bunusuça. Bunlar kanca aylıklar? Aylığını bilmiyorum, bunu aldım. 47 mingden. Жақсы. Так, достар, шундай бағалар. Видеоны аяқтаймыз. Ойлар жаға кеттік. Жалпы лайкты басып қолдайсыздар. Каналға тоғанын ұмытпаңыздар, достар.